Bore da pawb. Rosie dwi. Dwi'n dysgu Cymraeg a dwi'n gweithio Llyfrgell Cefn. Da ni'n mynd i gael sesiwn stori a chan fach bore yma. Okay? Barod? Iawn? Bore da, sut wyt ti? Sut wyt ti? Da iawn, diolch, da iawn, diolch. Sut wyt ti? Sut wyt ti? O, da iawn pawb. Right, clap, clap, 1, 2, 3. Iawn? Okay. Clap, clap, 1, 2, 3. Clap, clap, 1, 2, 3. Troia, dwylo. Tap, tap, 1, 2, 3. Tap, tap, 1, 2, 3. Tap, tap, 1, 2, 3. Troia, dwylo. Click, click, 1, 2, 3. 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 Troia, dwylo. Cwtsh, cwtsh, 1, 2, 3. Cwtsh, cwtsh, 1, 2, 3. Cwtsh, cwtsh, 1, 2, 3. Troia, dwylo. O, da iawn. Okay. Round around yr ath. Iawn? Right. Round around yr ath. Tedi bach a fi. 1 cam, 2 cam, a gosi mawr i ti. Eto. Round around yr ath. Tedi bach a fi. 1 cam, 2 cam, a gosi mawr i ti. O, da iawn. Wel, mae'n amser dweud hwyl fawr. O, okay. Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau. Mae'n amser dweud hwyl fawr. Hwyl fawr pawb,